Para mí la escalada es algo, más que algo lo es todo, ¿no? Escalar es lo que es mi gran amor, lo que conocí hace más de 25 años, lo que realmente me hace vivir y levantarme cada día pensando en algo, ¿no? Y para ser feliz al final necesitas algo y esto es escalar. Te hace conocer gente, te hace conocer lugares, viajar por el mundo y a la vez y paralelamente es un deporte súper exigente que al final yo creo que el tener algo tan importante y que te requiera tanto esfuerzo te hace un poco madurar en la vida y tener no sé, una manera de pensar diferente. Pero es súper divertido, no sé, es un poco de todo, ¿no? Es diversión, a la vez seriedad y a la vez lo que te mueve el motor interior para seguir adelante. When I started climbing, man, like everything in my life changed. I immediately fell in love with it. And of course it was the activity, like the feeling, you know, the sensation of doing it. But then like later as I like started to get into it, I met people and I went to places. What climbing can give you is friends, people you meet. And you know, it gives you a reason to travel to really cool places too. Places that I don't think you would travel to normally if you were a tourist. So, you know, you hear of a really amazing climbing spot in, you know, for instance, like Sardinia, and you make this adventure to Sardinia, a place that, you know, none of my friends have been, you know, none of my non-climbing friends, my parents have never been, but I come here to go climbing and then experience a whole new different lifestyle and people and food and culture and ambiance, nature, and all of that together is one of the things that I really love about being a climber. Salute. Pida. Hello. Salim. Tira. Tira. È il nostro ristorante. Hola Francesco, Baci. Piacere Francisco. Yo. Piacere Francisco. Tutto bene? Ve lo posso mettere un bicchiere di vino? Yeah, sí. Yo siempre, cuando he visto cocinar el maiale, siempre he visto en brasas, no sì. con el fuego. Quando l'olio del maiale Sí, cala, vale. fumo Sì, va vale. alla carne e tutto. Vale. Così invece l'olio va giù e alle braccia no. Ah, ok.
Un bicchiere di vino, Un poquito. Grazie. Buonasera. Joder. Oggi maialetto. Qué bueno. Oh, wow. Un brindis. Salute. 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 Saluda. Salute. Salute. Cuidado con el vino ahí. Salute. ¿Vosotros sois hermanos? No. Fratellos. Amigos. No, Amigos. Amigos. Noi diciamo lo stesso, hermanos, però vuol dire cugino. Ah. Mañana. ¿Qué es esto? Caglio capretto. Un po' formaggio piccante. Ah. Stomaco del capretto. Dopo Amico. mangiarlo. Dopo lo mangiamo. Mm, o Sì, sea, buono. muy fuerte, ¿no? Picante. Picante. No, è buono. Buono. Piccante dolce. The stomach. Picante dolce. Que es lo que hace que arranques ese motor y ese motor arranca en la felicidad al final, ¿no? Y como siempre pienso, ¿no? La motivación no solo es el final, la vía, el encadenar, el llegar a la cadena, el hacer un movimiento, sino el camino que te lleva a realizar esa vía o ese sueño es realmente lo que motiva, lo que hace que te pongas cada día a ello. Y al final cada uno se pone de una manera, ¿no? Unos entrenan para hacerlo, otros escalan, otros trabajan para poder hacerlo. Cada uno tiene su manera de poder llegar a ese sueño, que es al final estar donde quieres estar, que es bien sea una línea, bien sea una cadena, bien sea un movimiento o un boulder o lo que sea. Climbing is in all honesty an emotional roller coaster. You know, you're up, you're down, you're sideways, you're backwards, you're forwards, you're every which way with climbing. It's a mental challenge, you know? It's not just this physical thing. You have to really try to maintain and keep the light in your sight and follow through with things. I think that that's really important. So climbing can kind of be a metaphor for life in some cases, to persevere in your goals. I think that is kind of a good symbiotic kind of way to think about it. It teaches me to not give up,
and I like that part of emotion in climbing. Lo que conocemos de Cerdeña, que es una pequeña parte de Cerdeña al final, ¿no? Lo que es Calagonone y los alrededores, me ha parecido increíble. Desde aquí que estoy viendo los sitios que hemos estado estos días es una pasada. Just come back up and your friends are